Hapania International Fairground ni Noklawa Berazak Scooty Khogjakmani Party Mongrok Shawi Amtoli Thanani Bishinga Khobjanai Oshini Market Amchayo Komolte Mongoi Shikogno Romilaimani Amtoli Thanani Police Yagulo Chashlo Dorbanogo Tishakha Dorbanogni Fashingti Police Rimano Rohorjaka Komolte Mamlano Naikoldai Officer Assistant Sub Inspector Sochin Deborma Komoldeno Chashalni Horo Sungfinikmani Yagulo Horo Amtoli Tharan Bishinga Khobjanai Modubon Amchayo Tongnai Porimol Nomo Mungui Bini Bushazila Shumon Nomono Romi Laika Te Nogo Rutuk Munklai Khogjakmani Number Gray Bike Rock Mani Laika Amtoli Tharani Police Te Shumon Nomono Romi Amtoli Tharani Police Rock Thanawa Tubukha Koktichalo Police Riman Shani Dorbanogo Tishajaknai Huni Shaka Amtoli Tharani Second OC Brinal Pal 16/1/2026 তারিখ আমতলী থানাতে একটি স্কুটি চুরির কেস আমরা রেজিস্টার করি এবং উক্ত কেসের তদন্ত নেমে তদন্তকারী অফিসার একজনকে আটক করেন কমল দে এবং তার কাছ থেকে চুরি হয়ে যাওয়া স্কুটি এবং আরো দুইটি মোটরবাইক উদ্ধার করেন এবং তাকে আমরা গতকাল রিমান্ডে নিয়ে আসি এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি তার সাথে সুমন নমো নামে মধুবনের একজন যুক্ত আছে এবং তার বাড়িতে আমরা রেড করি এবং তার বাড়ি থেকেও আমরা দুটি নাম্বারবিহীন মোটরবাইক উদ্ধার করি আজকে তাকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করব পুলিশ রিমান্ড চেয়ে Admission Khoroksano tongo Monday amsayo tongma Berian English Medium Higher Secondary School Norok ni bushabuti rongno ring phurungmuni kaham sebna nei bagai admission tui krungi mano Monday Berian English Medium Higher Secondary School ringnok chulai tongmani jorawo thangi krungi mano o ringnogo tongo hostel ni sep school bus ni sep nikuma Berian English Medium Higher Secondary School Monday Baldum Baptist Church Nursery wo admission ni bagai nangya mungsa fee hake tabung krungdi Monday amsayo tongma Berian English Medium Higher Secondary School thangai Khulumka joto luku nai tongnai rokno ang principal Berian English Medium High Secondary Mandai nongni biskango belai kok tumaka ham tubui tongo OBC 2026 sini nursery sing free admission najagai tongo sini schoolo angkai KG 1 to 2 class 9 bong bagi khe kisa rang baino bongno admission khlaijagai tongo abono je lukunai tongnai rok norok dati sini school bai kerengdi tai bisita lerdi norok tebo saimano muchungkangkai norok sini school phaiei kerengai sini bagai tebo saimano angkai buskango sing admission to tabuk cholino tongo angkai sini oroni teacher rokbo sufficient teacher tongo science teacher rengthong arts teacher rengthong joto qualified high qualified teacher by the various co-curricular activities like sports angkai cultural dance vocational skills tai joto bebak background otui trai rokno sing phurungai tongo senioro sing bus facilities bo jagai tongo senioro kaisa bus tongo tabu yang NIT tui khangkhangkai aingo round khaiei je kami tongoni aing tui khaiei bus bo kaisa facility jagai tongo future sing te kaisa bus bo nahana tongo abo tai oino area rogoro hajaknai angkai tai sinoro sing hostel facilities Selarong ni bagi bo tai berong ni bagi bo hostel facilities jagai tongo je hostelo hasal ni borok hostelo tonggei porinamu sungai rok borok ni bagi bo belai kok makaham sinoro berong ni plus selarong ni hostel nong ni bagi jagai tongo abagi no norok dati sini school bai kerengdi norok kisisa rang bai no norok porimano sinoro reng serenggai mano